You may be the famous person in Shillong, but the heavens don't know your name, then that is useless. Win sering aga sol nai boy, lagaw mang thai hu hing ding aga sol. Tunin so pite ho hin khowa pathen na to na in sunga hi han lang ho punga hi han lang gam la a hi han lang gam danga hi zong le pathen lung dei la mi pi ham ti hor di hi pandit ji Jisu Krista ka ki munia sin mi chon se ka ki het do ai. I am the luckiest man. Hallelujah. Bon Chavin Sunpa. Happy Pentecost Day. Pathen Bon Chavin Pathen Bo Han Lang Tunin. Ki paum kasain. Tunya dinga ki man sa khom pi dinga hin ko zalavin ho bumi pi te ho le den lam kai ho sunga ka ki pana kan phongin. Tua hi gohati a ka posting pe hi in Assam State ringa secretary ai pan sawin thupia lut masang bin phatom khat testimony ta men ga la ta dileng FMPB hi hazong kane khapun le pathen na to na ding lampi jong hi graduate kan sei hin lampi ang ki hongin tuni in ka ki pa in lang khana sei ding in chlaiman ela wa jong la in udi ke sun ta le loi nu am le lung sit tan chom saning do pi han la ka ki pa min te ki pa min khot ga beng te Jesu lim velo sun amani sang ka han mai the na wa amani student ke amani zala hi pathen na to na FMPB hong lut ka hi ti kan sei do no me hi pathen in jong amani family jong phathei bu han lang chuban kin na FMPB hin kumsi le missionary recruitment ki ne jin jhansia jupia hun training center len ta khat paringa lang omens lai campus a ho training ki pizia hin tukum chu pathen lung se ni mi somni le ni 22 candidates selected hin future ministry adinga training body wa hin tauna na gel do jingwin lang ei mi nunga ni le golang ni azawin apangovin am ho jong tauna nei piutin adi ni hono ni slanga patna mainland India dinga chi ting la ha sign number 1 food habits anina culture athumna climate weather na thu ha hin na cho hanan thu zo thein ding win pathen nga tauna na thum piutin aban kina FMPB in tu chung hin 3 target ti mela vision thuma min chiwa hin 2030 masanga hi missionary 1000 sangkhat wal missionary hi sort of be te ding ti hin ji sun nga gulang ho kan tiam na no mo chu pathen ko na chanwa pathen ngai lut na sei phong dinga na lung sung wa pathen ho lim pina na san vai le hung ki go win lang hung win ni gam sung to ding tam piam na lai ji ti kan sei no me hin chule FMPB in abol pi pen chi piam te le azalo lai hello lai ho ka sei pi ding chiting le ho bung phu do ding chiting le take care bola spiritual line here lang pi jong le phat ta vat suya kumsom ni tuwang amateur ta ti ting le local la ai lo le partnership ma khuna ki henga abana khutha ki zone ki na muntha gam tha ki lon ki ni chi FMBB system hin and compromise ministry so hi kisi ham te le gam sangu hi India gam sangu do te wanga jin pathin thu ai chan su te wanga jin hi chuban kina aban kina hin khanglai ho jong chele minu bi pate jong achi zo lom ta jong le tauna panila diu thi kan sei do no mahin India gam sunga kho hi village si laksagi thingmei lagub le laksagi ki ka hin village among government recognize dung zu ya hi chuban district hi sangsagi langling di mi so zo si hi reach out bol na ringa mi hi hom na lai hin mainland langai le mun langai chi le missionary khan hin mission field thum ki vekol le hin so aboya boy hin missionary ngai chat lai ta hin tu hin isun supite ho tunia kan tip na mo chu chi missionary movement na hi panila diu ti kan sei no me hi in ki pa omin tuni in pathinin pathei bo win silonga hi tuni hi ga sei dinga cha thupi speaker ka hi ne ma sapi ni emila hi na wang pha ka ki sa in ho jong ka vanai la ka tha anomin silonga thupi ka chan he ni veina athum veina
tiri dan tan hijilaya mona dinga hi aimi e holanga KUKI worship service happy valley akum masasan ko hongin kum gin ha kum som masangsun Shillong Laban Church mission program in Kovin Shillong a ko hong na ya thum nai tan pathin pathei bo nei changwin tu ni in topic hi avast themin Pentecost Sunday tu ni hi ho thagau thing chan ni hin langai ta present worship service le nupi te honjong nupi te hi kitchen se to ki vet chama hin tu ne la sausu kan pa samo mongovin pathin thangwan pathin phathei bo han lang ama gunu tam hin nupi ho hi pa sat dinga lo ma hin jasu Jawaharlal Nehru when the women move society moves when the society moves nation moves atin no mai lowa hi khanto na hum thailo hin ki paw min tu ni in isupinu pastor pin and simdo tan sule pathin lengama hola cha ka chan khom pi ilaya ho zo si jong ka janau salam kan pi ne hi sule no ho zo si chunga jong ka ngai lut naw le ka janau salam kan bolwe pi le pathin ang sunga tauna na ne yutin no ho jong ki ging win lang kin thum nan ne ing kati lung sit thim pathin hing jing pakai tunin na lung sit na nei chanovin ka hin kho tui mai ta bang hi jong le tunin hepa gan thei ha sat ka tho lai ta win jong na ang sung bel khom the nei koi zalawin ki pa thu kan sei na hi lung sit na dim se hing jing pathin ka so pi za di tu ne anangin lagawa gil ke la na la lo be ding ông kia khom ho zo se jong pathin thagau anana wa so ke dingai cha ka hong ta wa hi pakai hing jing na cha ke main thin zo na jong ka nei poi pathin cha ba changat Jesus Christa ka ta san chal se abo chon si pi jong chon pha nei sima linglal pi jong linga nei sima pathin agita lo pi jong agita nei sima pakai nadinga lasam pi jong tha ta nei sima tu ni anana tong theya nang sungan hobung mi pi theng te ang sunga ding do the nei koi zale na men lo pi ka thang wa na he lung sit thim hing jing tu ni na tha ben ngin na hen tong kin in lang laga vin nei hung dip wa pakai kami hi na zo se nei the ngim sat bin lang pathen thagau thing pathin hi nei chumin lang tuin na thu hing hi na dei cha ka sei do theya pakai na hobung mi pi theng te ho adinga khan to ma chal na so thei na ding in tu ni na pan pinangai chan khong ta win hi wan lal Emmanuel hing jing pathin na thu hing a tha ben nang in pathei hin bo kin in lang na lengam ma chal na ding le pathin nang ma min ta langa ma pathin di ta na hi ka het be chewan na lung dei la mi pi ham ti ka het do thei na ding win tu ni na tha ben dung gel thei na nei pikit ding ngai chan na ang sunga ka hong ta we o van lal Emmanuel hing jing pathin na lung se na khunin na hin tonga o pakai nang ma hobung theng lagau thenga pana hong ki sim do hong ki sa do hobung ki ti hi tu ni in KWS nang in tha ben in vil ki ding in nang sunga kong ta ve nei pakai KWS akuna nelengam na to na machal na tampi report kamu win pathin nalung sit na nami khutu na te ho na chana KWS throughout vanoi za nalung sit na o nalung sit na nami ngai lut na thu thezalam theizalen hallelujah namin lopi ka thangwa na he tuni na member jo se nang na tha ben wilkin in nang nalhagaw thengin hin su hat kit ding in nei hu hing puji su Krista mena ka thu me amen Pentecost ni Greek te pawin somnga ti ne hin na somnga chan pakai Jesus Christa e ho dinga e ho chon se ja Calvary cross a hong thi a ni thumnia thodo zo Esther Sunday nia pana hin ni somnga hin ni tu ni Pentecost ni hin than khuang thodo zo ni somli hi vanoi le se na ama asai zuite hin midang dang hoin am ho kom akila win 40 days 40 days pathen chapa Jesus Christa mi ho ang sunga kilain ni somli zo hin ama ni somli hin na ma hi wana la to nam ta na hi wana la to am zo wa
นิสอมโจวาฮีทักเอาเทงตุนิหัวฮีหินสอดปีน40 days อบานามาจิโจนิสอม50 days นี่อาฮีนิสอมงาลินนี่อาฮี Pentecost นี่อาฮีทักเอาเทงหินสอดปีหินชินี่อาฮีกะเฮ็ดเทดิ้งอินตุนินี่ฮอลbullet point กะละโดเลวเห็นทุกปีปีน่าเฮ็ดเทดิ้ง Pentecost สิติเต็งเลยตั้งกัน fire ตั้งกบ fireเลยบังอาไม่มีหัวอีหัวตะบังอาตัวฮีรุมซุงอินนาอากิขอบนาไปหินอังจูอินมิจังจิซุงอาไปหินอังจูตานะฮีเลยฮีปีเวทสานฮัมที่ไอเล speech and communication of the gospel พัทเทนทูอากามากามาใส่พงอาอัมดิงตั้งที่เลสับป่าวไอเป่ามีเป่าหิลังพี่เป่าหิจงเลยเสียเวทสานหิน fire ไม่หินที่เลพัทเทนปีนาพัทเทนนสุเทงนามีเฮงเตอามีเตหอสุเทงนะเวทสานมาวน์สนายจุนพีทีอัมเตเลสินายมูลจุงจุนพัทเทนิน Old Testament law ทุสมาปีจุนไม่ก็ว่า validity confirm หันบอลเห็นสิเกอากูนะบางกินตุนิน Pentecost เนี่ยจงไม่ก็งาปนะทักเอาเทงอาหงฮีทักเอาเทงฮีที่ไม่ก็งาพัดจินในมูวินฮีอีเวนไอเลไม่ฮิพัทเทนินมันจะขันหินตุนิน a symbol of God's presence in the midst of usปีปีน่าเฮ็ดดิ่งสิพิมพ์เลยปกายจิสุคริสต์นะเซจุยเตอามาตาสันตะเลอามาเซจุยโฮรีคอนเนคอบอลนะอามาฟานาอักลตายนะสัตตาอินอหินละลักเอาเทงอินสอลปีอาคุณงาดิ่ง upcoming mission future mission missionary นะโตนาดิ่ง empowerment เอโลเล outpouring of the Holy Spirit มีเตละอามาตาสันเตโฮละฮิซิปะทิลลักเอาเทงนะโตนะเฮมาจาลนะดิ่งอาสิเฮ็ดสันนะ connection อันทาบอลกินอาจไว้อันมันยังสิกุนเนี่ยมันก็จีเตก็จีนุงเตงเลยลักเอาเทง comforter counselor ไอ้โลเลกิทูปีดิง guide ลักเอาเทงกันสอนปีดินหินที่ตุนินสิตุนี่พัดจินหินจิสุนสุปิเตโฮบุงมีปีอกิติเตงละโฮบุงเทงโฮบุงกิติเตงละปะทิลลักเอาเวนะปีเฮฮาเลลูยาตุนี่อินอีโฮบุงปะทินินปีวินอหินละมาขวาฮีโตดิงอูพิฮัมเตียเล mission is the heartbeat of God ตุนี missionary day จงฮีอิน mission นะโต missionary นะโตกิติปะเทนลุงจังปะเทนนะโปปะเทนนะดิงะโปกิเป็นลุงจังตองคายหินสิวะหินมาซาอิน missionary นะโตเอเซมาสังวิน purpose of God's school ปะเทนมิโกนะฮีนีอมินขันนะฮีเวลprimary goal amasa pa pham tile to know God and His will pathenin mi pi te hojo sevanoi pumpia ko no pham tile ama het chit ding sita le alung dai la mi pham ti het ding ama to connection ama to khom ding ama cha hi ding ai ko hin psalm number zakhalet samnam zakhatna khuni banai le changthum na khun know that the Lord is Godนเฮเทมูวินปกายกิติฮีนับปะเทนวะฮีสุกิเล secondary call อ call นี่นะปะเทนนะโคนะ calling นี่นะสิพมติเล a call to serve him อามาเลงกำนัดตองดิ่งไอกูนาวเห็นจริงจะเห็นเมทิวบุงสอมนี่ละเกดเฮ็ดสาวหิตานจางสอมละเกดนับปัดสอมนี่สุเลจอนบุงสอมนี่ละขัดจางสอมนี่อาซุนป้าอินเกยไอส์มาไอซอลบงอินเกนจงนะฮอกสอลนะฮิเวตินเอ็กซ์บุงขัดจางเกดนาซุนพิเศษมที่เลนฮอเซวินลังวันโนไอโคลคิมเวลจูเดียซามารียเยรูซาเล็มสุเลมุนโจเซียวันโนไอโคลคิมเวลกะทุเฮ็ดตุสานะปันดิงวะฮีตินปะทินนะโตนะหินตุลาหินgibol khil num zin primary call to secondary call he exchange gibol num je pathena su ki tonga ewanga the step a step bi ki miss zin hin la pathena phatai to ting le su pite ho the applause of one wana mi khat su pathen khat se ama ki pa na su le wana wan til te dinga chu am ho su ho dinga audience hin hai le mi abang khan hin pathena to elo leปะเทนแรงกำนายต่อหบุงฮีฮันลังมิสเนรีนะต่อให้จังลักกี้เวปีเป็นซูมีเตหอมิดมัวอภัลมดิ่งอหอยลำดิ่งตีอันนี้กี่เกลจินฮิโลเวหินหินละปะเทนไม่เวอาสุเลวันก็มาคิปานาอันนั้นดิ่งปะเทนนาต่อดิ่งให้ตีก็ใส่โลโนมันให้ Missionary Movement India ตัวนี้ Missionary Day ฮิจินทำขัดกับเวลาอุตินประเทศอินเดียก็มีลุงเสดมาเจงอินเฮ God loves India Jesus loves India ยาสุเซนต์โทมัส
Seijui Thomas India Edi Somngalani Ashungahin Atusimga Saitari Levan Saint Thomas Seijui Teho in traditional history Imudung Zuyusun Jesus Christa wana la to am Johnson Seijui Tesis in Law 3 Law Vetiso Lavin Thomas in India Gamachi Nakilaka Le Patung Chitan Turkey Langa Seeding Lloyd Mosan Asia Minor Team to like Turkey Hangtahon head you know Aban le Arabian elo Utopia African country European country langa chiring kilado tao mi achi china chita Thomas hi chinai lo nom ta ta hi wa thang le hin elle kidang ta hin gonda forest lengpa India gama pana history khang tha hon he di hin Gonda forest itu laya Gujarat area ko hin hilai lengpa hin in saringa Syria langa humi mystery theme tu laya design tampi bol ho textile langa design ho carpet design ki bol pona hulapan aku origin gan sini mystery holding a sola le mi khan hin chawa hin mystery Syria gam langa in sa theme khut theme me ti sun a sola hile mi pa chi tan hile Syria gam a chi a hin mi khat ne ki mu to e ti so ala sipahin bibola huna him ta ke hon le ke lengpa in mystery hall and sol heti le ama hin isipa sa puin Thomas isipahi in setting mystery theme hall a hung hin hung in kin ki mu pi to sa nga ta hi Thomas to ki mu to sa Thomas hi leng himi pa hi India pan mystery hall a hung hin anung na zuring India na chiri ti a sei zo hin himi pa amang ta ya ti so traditional history say dan je pakai ji su hin te ti hin nam ale chia sei zo hin le Thomas upayam talo aju anung aju na chin lang gonda first leng pa hin in hiti len pi ka sa no min ta man chara chalam deng ai suma pi ai le Thomas ang he sumsu aki po achi in Pathen Toh asai bhara na chalama man hibang sesu Pathen Toh asai jo alle ha phab za do hin leng pa hin khan hi en kori bol ahung ai le ain hi niki satalo hi alung hang pe sa Thomas hi amat na jela na phasia khaili ding a koin ele jingni khwa khaili ding le tu zana hi leng pa so pi pai hunga bcm ti le leng pa si pa hi mi pa Thomas ki ti pai tan hi ne hilaya ina salom kin tu zanin kamangin ain nang ding asa so kamun a hoi dan anup dan chu thupi dan in thupi ta kana sai hilaya wang sa pun mun khana sa hit hichwa chu leng pa hin na an hin hoi an tha do hin so in Thomas hong su kin in India gam sunga hong su in Malabar Coast Western Ghats Western Coastal Kerala langa hongin hobung sagi phu do Kerala sunga hin first time hobung segi phudo hin hi so tu lai jong win Syrian Christianity in business bol very powerful affluent society no Syrian Christianity when mo hi bol theu him apan kina Thomas hi Burma langa jong achi in abang ina sele China jong aga phai hong kile in Madras hong kile na ang thuna hin PTM ti le thusim ki seidung zu ya su temple khan he zot pai le brahmin hoin amanovin helanga milim sim thu cha ho sa kyu na force abol kyu wa nom danu le a pet chun mei ang ko weti so wana pan meng khilhan area so ka le cha su chia lengpa su le lam kai ho su lohang wa thadinga dal le mailapura mul chunga kho dallu no wa cha ho ting cha sutli he airport kom chena airport kom chi hon na ga mu thei diu hin Mount Thomas ki tin slan apan kina chwa par chun Pathen Toh ang Salin July May date 6 1542 in Saint Francis Xavier Portugal apan en hongin Goa first time landed chachun Pathen Toh hinga hin langsam punel mi sang som thum wal hi convert and bol hin aban ang machal kin na ban kin IPTM tel 9th July 1706 Bartholomew Ziegenberg ama hi Germany ho hin Denmark King Frederick the fourth in request bola lengpa hin Pathen na tong dinga ama hi an sponsor ti han sola India ga ma hunga trangki bar Tamil Nadu munaku hung uma so pan Pathen na hanto a Tamil te grammar jong simpi manat sat dan sung stala dictionary jong simpi abana tulai printing press itivin si amanan pu do missionary panan pu do and first time in India aban kinai PTM tiale ang machal salin William Carey hesu tam chu seida tautin William Carey Serampur Bible College in Port do pa aban kina 1730 Alexander Duff Youth Horn sinaki melchi do in the changes in the education masanga chu
Brahmin te ti lo koi macha qualified elo educated nom lo hi midang lekha sim chu koi man ki phal thei lo koi man encourageable lo kha jonga kha hin la Alexander Duff ahunga hi PTM te le British government chu and convince all lo lan bola western style western system of education hu ma tunia hi nang leken le khai sim theiwa le khai he no wa Shillong tul pia jong pathin phat thei bo na chen wa pathin lung sin na tong tam piu me hallelujah missionary hona to zala tunia because of the gospel of salvation in Christ we are here today missionary na to na tunia pathen thu hing to ki thua in to na hi machal sa jing ni tuni education lama ka ki pal he jin tunin KWS 10 50 plus 50 students na sponsor to dinga lom ta pathen jong ki pa de amen hallelujah Apan kina PTM tiale Nathan Brown Assam adinga missionary huma sa Pain Pine sadia tua Sonowal in KUKI Park hada sim na silai island ahung the cheng wa pathinan to ahung machal he banin Assam sunga timela nodi sadinga first convert pa hi nidhiram keot kai brata ho community na samis Her kilo la my not is starting a first convert hin. Upon kin ahung salin Assamese ten 1903 ahi Holy Bible he full complete na translate hung ki bordo hi. Not is starting a masapin him eighteen. Upon kin PTM TLS upite ho Ami Carmichael hungin Donavur Tamil Nadu ko mahun amahin temper umnahi masanglaya Hindu ho hin nunga ho hi achop khom jiwa elo le anu apate hon sacrifice bolowa pathin na to na re tirana sa to do temple prostitute tampi heman ana chop la na gu thima ko do a donavul thingthang langa he sel lu na chiwa hu training a pg a pathin tu se pya mis tampi pathina puilu nei chiwa ham hun orphanage school orphanage hostel khana bola chizala hu mi tampi na su cha hin apan kina I daskader mahin CMC velor hin put do nu hin zanam na wa hin ain wa no pi phap khan hin na wa man pu lu no ti su amasang lai ta su thi hin cha su lai na be se amazong hin medical training aga bola gamlang wa America lang anung chi kina hununga CMC velor khan phu do hin missionary na to na tu in vanoi pumpia min thang CMC velor hin sukil le chiwa pan adam do tampi amin missionary ho na to na pathen se angai wa pathen lunglam he no wa pathen ko na anun zalovin mitampin phatchom ne apan kinna William Pettigrew ho manipulation head sawetan tun 350 mission organizations in India right now. Aban kina 50,000 about missionary pathin na tong tampi omin hizong le India gam sunga to ding tampi om na la je supite ho missionary ho na to zala I ho hisani phawi khan to hin tun mainland India langai chi ai le missionary na to na chi ai la khula cheng ho hu lungse na mam theu hi tribe ST hi vin hi wala condition was very in the darkness lungse na mam theu hin hele FMPB missionary ho na tong win ka seding sun example story khana marto tribe hola kala hazar sule jaundice sule pneumonia malaria tampia thi phano sun min kangkal gisoya tai china ki sondingo thokang na peje wa malaria na adwana thi te so kangkal la son pi wa po la akoi ajinga tha chiu la kangkal chu wo phailei la ngamat na na ne na ngalen sen na ne na aban kina PTM tile kyang ko pathen ki bu bilang moza pathen ki patatan ki ban jiri tile kyang moza so la do sunga pon si het wa ka na wa football pena ni jiun hitchan gya se mi khang to nai lo hi na ibat ale pathen lungsit ni sanga ni ho I wang phama ma wen mi wang pha hevin pathen he mil chi chi po ne he hallelujah amen kloi khanin sein sutia ka silama nagaland naga ho hin naga ho he wa ho theu mi pathin na tong hi agela gel sang wen naga hon na in ku te ho hin ka pastor paven kon hoi ta khat pe di so e pe kan ki pu joy mission philosophy ko na ri be selo kalung sin ka church elder pau ka pe si hin na kya ding hovin kai phal le elo le church worship service ni lead phala na kya ding phata na kya den ta ki pe chu hai le thai ni jing kala in hala ka su chi la na kyo ana kya hoi sel luko ma ki ko phai cho ma ki chen chu lo khoi na na mane ti chu a sa pai bang
support man tam life ni nong je po ka pasal pam pen nang na ki pi ai pra ta sun bolam telas asar ka kya la lumpi na lup dan su lo khoi na ki zin so bite ho tu na ka senom piam ti le i ho wang phamong mong ve pathen na tong chi pathen hei mil chi hi po ve ho tu ni pathen na tong chi tu ni na tha be ni ki khol diu ka no me nei mission sunday hin pathen na I to ting le pathen na to hi thamat ga explain ga bolte din le not only missionaries or evangelists or pastors every employee hello every Christian yo bonds our responsibility in a way ki experience ka ga sei tin khula ka chi ting la pathina ka pathin thu sa ka chi ting la bang sa lung hang loi ai lo le mi phin nom loi mi sumo nom loi ai la khat ang pot do jibin bol hi bin Christian ho phana phau ke Nagaland Mizoram Manipur ka ka chi na phana phatheu hi Christian te phana phatheu ma chan na bol ri ta protection ni bol so bang hin na okay ki ko jong hilo katina ju piam tele na chewa pathinai to wa chan khan chana pathinai to tengo le sailo hela automatically thili machal de hi hallelujah so bite ho tu ni not only missionaries not only evangelists pastors chaplain ka thai poi abona I ho zo se pathin na to na dinga I zo thai chana mi khane na sei chu kai missionary ke ala kun lona piam tele I am missionary paid by Billa company. Company na to ai wanga su hilanga saina man pathina to ai. Yum na chewa pathina to thai jesu missionary hole evangelist association na to ding hipon pathina Daniel Nehemiah Ezra kitios government officer hi vinhim amhon changya impeng ne utam government sunglanga palace sunglanga missionary ho galut thailo elole priest ho elole temple ho galut na thailo wa jong su government officer ho na kidang ta to wa Nehemiah in Jerusalem gulbi within 52 days government upon authority nei puma temple Jerusalem khupi pam chu pel chu patata sa jo hi government officer ho government na tong ho khangtha ho bonwa responsibility ne we hin tunin pathen na to na hin bonwa pathen hi ko ham ti het ngai nei aji su master pa owner of the mission owner of my life pathen hetchin lowa na to jong cha poya boyo ye na bol ki chem them le khat bol ki chipia team lai jaw sa sa boya boy khát về cái chuyện mù là tu chân này cái sumil pon lại nát ta loi pa bol cái chuyện khalo mi thì lúc phana cái giàu sau là bol hung leng so head up bol là cái hồ long giàu goli không piu pathen na jong hi pathet tai to ding le pathen dei lam pathen lung dei lam het na ngai ne hi ya chu David in pi bolam te le pathen David hi appreciate ma me thangwa na pathen thangwa na sata ki mangcha mai pathen ngai lu dan su David hi pacharum ta khaj phem ti le asumang ding pa that ding pa chu chance ni vai ta mu hi na gamla chiong chu tol to kil be lo koi ma chan mulo ding thilam jong ki hello ding koi ma chan het phalu ai wanga pi sem no this is not the will of God pathen thau nu sa khat chunga khuni ha lo di ta alhon pi pa ko ma se him pathen lung dei lam a good dan chu David hin pathen lung dei lam a hol dan chu David pa cha nu ma min tunin so pite ho nang la ke in ho bung sung hi han lang gam thim na to na hi han lang hoi lai mun hi jong le tu lai a pathen na pan lowai le pathen to connection hoi lowai le pathen na to na yang chu leng the hi ya chu pakai Jesu Christa ina chinunga chu lagau theng in sola tu nia Pentecostal day nia hi Pentecost day nia hi lagau theng pathen na to na hi lagau theng na to na lagau theng na to na I hon pat ki la hin ke na to na pathen invite ka bola inki thupiu ka ti hi pon we are taking part in God's ministry with the Holy Spirit is operating tunin supite ho missionary day missionary movement hin pathen na to na adinga hi hon pathen atong anei pa mission owner mission master pa to pathen na to hom ding chi tunia igut pi pin du hin tulai mi him lungsunga hin thipna china sangtan kalunggel khan hoi dan khat chu enforcement ka bola pathenin in pe pathen het sadana ki bol is so genuine to see but it is not God's will hallelujah amen tunin so pite ho ka sei donom pi ham ti le hichwa hin pathen na to na hin
Pathen Toh Kijop Pathen Toh openly ki heading abana alunggel mi chu ki vop teng le bo lunggel ki he su na wale hilom iki vop teng le lunggel hong ki he hin ki vop lo wa he jong ki he lo wa amana to ding ki ti su masang lain British te khang lain upa khan he an pui ve ti su phut ta ma pa na tong ding a chi aku British pa hin sa pa hin chana pa ke khen pi hi ama gel da na sin hin on om sa ding tia hi hin omin ta bol khat pa hin amo ho du ta banga iti om nam ti hello wa so than om ta packet so la dim se na so bela tu su na ho ne ti zu a ho le bel dim se jing ala khat pan cha han dom ta venai le bel zo sia so chana dim se pa chana sa vela lung ha ma pa vela lung han chana vela nui ji alunggel het pi lo ja su amalung de ta su na to le langa owner pa master pa lunglam hitalo hin tunin so pite ho in ho pathen de ipi ham chule pathen ipi ham ja su know that the Lord is your God atin tunin pathen hi koi ham Yahweh pathen i pathen o Jehovah Jireh Yahweh pathen hi ho pakai hi ti het win tin ban kin na Phan hong kito lin David leng pain pathen ngai lut wangin ipiti tam tile asona pa ho next Manasseh kiti ho Ahab chile Jeroboam chile Solomon leng pa kiti hon pathen akuna gamla se taun pathen alai nan su pham tile Manasseh chunga achapa khat hi Molek pathen ho na sacrifice bol hi pathen alai na dan ju chunga hin apana bitem Ahab leng pa jong hini pina bolam tele esterot pathen ho na dinga promote na bola na sata tu lai pau se sponsor jong bol sa na sata main panana la hin apan ken Jeroboam pitiam tele Jordan gala Jerusalem ana chiwa pathen na go kho ngai ta poi gamla e chilanga hin Jordani ho lang pa ma hin mul sang chunga high place katung do en chawai pathen ho divita khulangan ho khelwata aho sa zo na bitam bong no li masim do tan bong no li ma ho sa tunin su pite ho pathen lung dei lam ipi ham tin Jeremiah bung som la sagi changko mehem lung thim hi deceitful ta sanum thailo mehem lung sung hi pathenin avenai le ahoi poi ti he ni tunin Solomon leng pa bana pitiam tele ji sang khan ne okay ji sang khan ne tan ahin la aman in the name of peace and relationship ji sang khan ne ya pitiam tele ajite ho hi legends of the old rabbis aki sei su pitiam tele ajite ho hi atam thaipen atam zo hi idol worshipper ngan sin heti pathen holo pathen hing holo gam lim siam tu ho gam ho lengte chanungan na kichen pi hin choi pitiam tel adang dang zo kho tapon a kho pen ha chu Egypt leng pa chanung kichen pi ai Solomon leng pa a teacher pa jong hin an kham heti zo ahin la Solomon leng pa na teacher pa thi jo hi Egypt leng pa chan wa ki chen pi tanel Egypt leng pa chanu hunga hi jineya hunga hi ptm tele thusim luya ge sei chu pi ham tile musical item sang khan an poeti su sang khan an poin chi hi ang thuna Solomon leng pa ko ma explain about hin just say now when each musical item is used for worshipping of its idols musical item khani idol khat lim siam thu khan hona ki mangsu ke that means lim siam thu sang khat lang ho na musical items an ki polu nahin Solomon leng pa hin a in sung a ho bung sung ai lo le khu sung ai lo le azat sung a ve sui ta po in aman lam chom be khanin na tong ta na le a thi kon chuna ma jong milim ho na na bo khup ta nahin a boy pen khat chu pem ti le si jip leng pa chen no honga hong chun black magic tu la ya technology I kho sao education kho sa bang wa hi chlai khanga su doile ai ho hi ana na thu pi sao hin suba hin an ki po in a bedroom chunga hi tapestry ativin na hi chi cho khoi pi in le hai le doya ki bolai ta ja chu jana hi jingka yang khai le a si ho mu ta su amai na gela hi jane na lai ta thai mut kid hai le in maya priest ho temple ho Jerusalem temple la ho in kai phat hita hai le achabi he man lu khoma koi ji ama hin participate na bol ji dan hin
ale lengpa len khat chu ga thau ro dinga chu lut ngam lo ain mai ki su che chu le anu bat sibanan muro tan pithum tam ti le ai po hi ti tin lengpa tu chen hong do poi ti la chai anu jong head do phana cha bedroom a chu ka cha lengpa Solomon thok tong oi pita tu chena imuna lai na him tar khat pang khar op fena la vai ham se nei ta jingka devotion a chi talo scholar hona se na chu sinya ki pana chu hilanga anunga ahab ki ti ho mana se ki to Jeroboam ho chon si jong le but the moral principle of religion and society of Israel is already started during the time of King Solomon tunin so pite ho in sunguwa I ho bung sunguwa igam sunguwa I society sunga Pathen ho lama tuna hi panila di ta tem kin hi tulain zat chum chum ang surotan Gen Z PTM till 1997 apana 2010 ka aping ho si Gen Z na tivin apan kina 2010 jo apana tu chanang ping ho AI artificial intelligence tivin amho hi asa pau thoda no chum ta so ki hetalo na chapang cha cha ho kabat le ke kongol di ji na FOMO, she is FOMO, the fear of missing out. Thilum dan suna. Zat sap pa hen khela zo na sap pen jon sotan tho thelo ding. Kidang ngai tun la. Ale AI tu pi tigen to le chilai khangap ti ping chapong ho hi amona se no mobile to hung pin tha he ti sum. Ta be monga ka he ni chi chapong ho na ka ba nai le. A phone kum thum kum li ki jang tai wa iti mandam ki hello ni khat sapa khanan la do chu ta vet hindi paw ha asima har ja so vet na bola hoi la tham tam khetalo hindi paw lesson jo hi chu sa pawang suro la ki chai AI khang aban ki na PTM tele su pin te smart glass phone hi on off bola ha sign hoi lang lang hi ta to le ha sa te smart glass su suratan 2014 a khat bei demonstration a ka mu khan glass in tai ga hoi lang ma ji tham le bon ang khong ji lai coffee table ga ga hon le Times of India idei lo khiti phet do le telegraph thilum dan chuna mehem chi ne khang to tul ta na bana PTM tili so a artificial intelligence so ichi na ilung ton lai tai pi se ki diwam ti le to hi quantum computing hung so do dei tai si biham ti le abona se thil ki bol ho AI sanga hundreds and thousand times gangzo ana ki tong thei dei tai so hi venai le le si dum khan tun dan ho apan kina PTM ti le holographic technology hum po do di to within 50 to 20 years cp sem te le masang lai chu video call ang ki ho thei di vet ti le chat don lo sein ai lo ring ni sein ki ti hin ale to IP7 ti le holographic technology a se PM ti le mi hi nang la ke ki mu tu tama mas Japan ai lo le US au mai thei hin la hela chu atep ki bola la mi project hung ki bol ro ding ali ne niam su thu su men tan ta hi face to face a ki ho de ti su mehem khan to na hi ma chal dan chu sang vung vung jing hin ai la chu vai PM te le we all mi jo si depend ki bolin chi chunga hi ilung jo se tha jo si het na jo sang ki se la ting le ki depend ki kinga ya cha pi ham ti la so ro chu we don't need God Pathen kang ai chat poi ka changa ka hing thai tai tu ni le se chunga Pathenum hi jong le a phatai ka ning hinge ti mi hem hin kho ai si Pathen hei milring lampi satan nan man cha amen hallelujah tu ni anang la kain Joshua no ni pinaman diu ham artificial intelligence na man no mom ai lo le quantum computing na man no mom no thu ke wang Pathen kal ha so lo de hallelujah Kei wang ka insung kaji ka chate to Pathen hing jing bo ka ho ri hi chi hop ke ma depend pong ka te non lui gala ifred gama Iraq gama napu na pateo Abraham hung kon ro na chilang gama ho Baphomet ai lo le Anunnaki ki ti hon ho ri ham tulaya Hollywood na ho na give me your life I will give you fame money wealth richness you will be famous ai na kho ke le pi tu Hollywood na mi tam zo asung langa hui chu ho nga nei na stale Osiris Egypt gama thilha umpa na ji tulaya min than hol ho chu pem tel min than na akilawa ho sat na kilawa ahin kho chu amor ke le pi Joshua pi sayam til na hon lui gala ifred lui galanga na puna pa puluite hona ho chu na ho diu ham ai lo le Egypt gam langa na namu ho na ho chu na ho diu ham na ho thu thu hi
na dei dei in hovin kei wang pathen pakai hingjing chukal halo de hi thizong leng hingjong leng kei to ka family wan Jesus Christa adinga dingdat chana kom de hallelujah amen lung se them pathen hingjing ka halo de hi tin tunin so pite ho tunang I ho jong panila de missionary deinia hi first ana to masanga pathen to kijop mading close relationship intact koi matok ki sukhalawa pathen se to pathen to kiva ma sule pathen adinga integrity kita ta le dat chanai din de tengola pathen jong nanga dinga galan sa de amen hallelujah lung se them pathen in semo hat chung nung pakai amati lo I hon building dang nei po vetunin so pite ho tuni in Joshua in June Pastor P and Simdo ta in ngai ta in we will serve the Lord ki hon pakai kin jing bo ka bol he khang tha ho I challenge you today youth ho tuni na hin kho pathena dinga na pido wa pathena dinga na din dan wa pathena dinga gal na sad wa pathena dinga kita ta na din waila pathen jong na nga dinga ding de amen hallelujah tunin in kho atha ben missionary de ni hin la chiwa classified the body can know mean serving the Lord without his will abang teng le pathen nai to na jong hi pathen dei bang bang ta hong kila ji ai wa su ilunggel dana su hi chi tin mi pi ki puile elo le hi chi thil ki bol hayin te di ki ti ai wa su hinai sai lo him pathen lung dei lam ki ti cha chom be ya su Isaiah 55 lang ase na sun pi seam til my thoughts are not your thoughts my ways are not your ways van le sit sanga san bangin na ho lunggel le ki hidel hi ki kadel hi mi hem lung dei lam hilowa pathin lung dei lam pathin na to de hi hallelujah so pite ho in khu pathin nai to ding ti la pathin lung dei lam mi holding tunin ka experience ka share in mission fila kam lajin kum soma walta in ale pathin lung se nang ki to ale believer sung ta 20 30 40 ale 40 50 lang thing ta ban ang lut beri yong mi na lai ale miracles healing signs and wonders zat hum ta mi ho jong sung kitil kho hung lut believers ho jong thanom phulti hung thanom che ale news ki than le headquarter langa ki thang lung ke Mr. Tongkam ni je jana ata til phone call langa pana leaders abang khanin hovin satango anti le thanom ta na ada missionary ki pong hobin so ki salo le piham sale ipisam mi khade de sun ka kachunga nu de sun pisayam apply bolin ne hobin sanring lang izat ludham tal agam so ne izat ludham ta ala sanction a per na donate boarding ame gangin ati zo he na hale gela la sun nan manum ichiba hibeta hin khwa pathin na ki tonga chwa pat hobung khana ki tundo le analan alding in khwadinga sei cha ding aban ptm tele phalaniang ki tol ta na hile bajrang dalte hong tawin kan bol panole thading in attacking ball tawin le field director pa in chunglanga assam langa in tol la mangjal ela chimasanga ki sei ka sei nom si bham ti ale hovin hi sa thailo dinga na sawale thailo ri ti pura fullia opposition hong pharchen ptm tile ele olola ki try wangai thaitalo upayam talo believers wa thritan na bolo thading badinga got pharwa koi masa chat ngam talo chiwahin thu kala ji le hi thaitalo chiphanai kaloi nu to in sunga ka to honin 3 days fasting prayer kan to tauna kanai honin borbil kho a hichilaya pathi nangma hobung tungdo ding nangma na tong dinga nisola nikowa nisol hilhom ele pidinga chwa hi hobin sa ding hi thailo ham ta kapum puma tauna kanai hon one day first day apitiam ka tauzo honin ni halanga news kala le no chance ale ajinga second day eveninga news kila le khoche azozo na ptm tiale simi pa kiti pa hi na khusung wa na insung wa ilo le khusung wa ang valut po le no ka tharingo na in jo syong ka su chim jo ka dalmang jo keri ne veti ta sum am ho ti tale yong ki tha thei talo span hin thum ni hin pathin ko ma taw na kanei honin hi le
nilang kai zo nilum zo tidin tantin kalung sunga pathine ho limpin khat chu tongkam tuni changain ogin kazana lain ho win sadinga ka sol nei boy lagaw mang thai hu hing ding ka sol sometimes it looks so genuine Mihem mit vet dinga chu akilom ta lamkai hon jong is support local mi hon jong is support ai lo le loi le pai hon jong phone call and ball successful but it is not God's will. What I do in the ministry is a shameless ministry. Nonsense what I'm doing in the sight of God. Mi te masanga sun mimin che pen hello le bol thai ni kahi mai thai ai la pathe nang sunga chu you nonsense. Sachun kaloi nu koma kasein kang hantan pathin kom za ngai dam ka thum hanin opakai nang ma lung dei lam helwa ke ma lung dei lam zo ana ministry kana bol he lung sit te ni ngai damin pathinin no chilai munai nang hubin ki sathai lo de hi clear tain sei pi hele chuwa hin pathin to kholima kan nei hun kalung mi na hong kilang sukan muta na hi hitapong mi bep sukan hi kan ki mu do bham ti le kalung doi kalung tup chu bham ti le chiwa si national highway ko ma hin chiwa chu hubin ki santi na chunglanga tower hong ki tungin tin halogen red color cross ki tungin tin highway national highway as chi su chi to hoi chilanga hubin khalo hoi la pana hubin ham koi sa ham ti le Mr. Tongkam manipula hong pana tundo he number 1 Ani na asul local mihon I will be appreciation recognition approval hello le name and fame chu chu kyan ha ala pathena chu chu hilo hi hallelujah tunin so pite ho hin khowa pathen na to na in sunga hi han lang ho bunga hi han lang gam la a hi han lang gam danga hi jong le pathen lung dei lami pi ham ti hor di hi you may be the famous person in Shillong but the heavens don't know your name then that is useless Meghalaya sunga lo India sunga dinga mi head pain mi min thang pain mi bol thai pain ai lo la min appreciate na bol pain na hi mai the ai hin la van gama koi ma chan na min head lo wai le chi chu pan na pe hi amen hallelujah tunin so pite ho pathen milung sen na hi ami hu hing na thu pha ama lengam na to na hin anai pa mission nei pa mission in phut do pa lunggel ipi ham ti head ngai hin Oh, celai sun kena na tung dok tapo pulang kakilit sa di dan chu. Mi jong kavet name ding, hello le kakithang ad ding. Oh, celai area hobung tung dok masapin, hello le anal pin, ahoy pin hello smart na. Kalung gel chu pathen to kang chaulim phana chu. Oh, koi kahi kan khet do ta na he. RSS pandit khat to chaulim ni hon dongin. Pastor ji, ale pathin na hoa Jesus Christa na kimuasu ipina na yam hama gelan su sumhizat kamun sumla paizat kamu tiridan an kin ka seji bhem le pandit ji Jesus Christa ka kimun yasin michon se ka ki het do I am the luckiest man hallelujah tunin so pite ho in khu pathen to kijop mat pathen na to na hin tunin to pi pen pim serving the Lord for the love of God and man pathen ngai lut jala pathen na to ding mi hem te hu hing na ding dei jala pathen lunglam jala pathen nai to di hi even if alone mi tampi na hi poi ti jong la pathen na to ding pathen lunglam hi po le you stand alone jan hin jun hon direction na ka sei pi pe no chu pi ham tiale amon jong feedback tampi pe win the nail le loi ho pathen na dinga dat ta pan tunin so pite ho nang la ke jong pathen na to na dinga pathen ni het sa pathen lunglam pathen lung dei lam pi ham ti het po na le pathen na dinga dat ta pan diu tin tu na ki tim na hing tun phan ha sa hung lung ding hin nang la ke dinga ichani pha diu thei poi sarkar ichanan pha diu ham apan future life a pi hum dam ti ki thei por hin la I por diu pi pen khat chu pathen to ki job mat ding pathen to ki het jing ding ti tu ni ai sei nom pi no hin tunin su pi te ho pathen in bon sa divin phathei bo pi tau han